našem predizbornom skupu učinili veličanstvenim i izuzetnim u svakom pogledu. Dozvolite mi da i ja posebno pozdravim naše iskrene i dugogodišnje prijatelje, koalicijne partnere, predsjednika Jedinstvene Srbije, narodnog poslanika, gradonačelnika grada Jagodine, Dragana Markovića Palme. Također naše prijatelje koji podržavaju našu izbornu listu, Pokret zelenih, Ivan Karić sa svojim saradnicima. Komunističku partiju Srbiju na čelu sa gospodinom Ljubom Joškom Brožom sa svojim saradnicima. Naše uvažene ministre u vladi Republike Srbije, profesora doktora Snežanu Bogosavljević-Bošković, ministarku poljoprivrede i zaštite životne sredine. Aleksandra Sašu Antića, ministra energetike i rudarstva. I dozvolite mi da im se zahvalim za sve ovo što su učinili za grad Čačak, uopšte za Moravički okrug. Veliki broj izuzetno važnih i kvalitetnih projekata smo upravo završili i ovdje u Čačku i na Moravičkom okrugu, upravo zahvaljujući našim uvaženim ministrima i nadam se da će se ovako uspešna saradnja nastaviti u narednom periodu. Naši prijatelje, socijaliste, Gornjeg Milanovca, Lučana, Ivanica. Naših prijatelja Miloša Dimitrijevića, predsjednika opštine Peć sa sedištem u Goraždevcu, koji je danas također ovdje sa nama. Po poslaničkoj listi Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, ne treba trošiti i reći. I o tome će reći lideri naše koalicije. Želim samo da istaknem da je za mene izuzetna čast i priznanje što sam ponovo na listi, na poslaničkoj listi, i posebno me raduje što preko 100 mladih, pre svega mladih drugarica i drugova, školovanih drugarica i drugova, se po prvi put nalaze na poslaničkoj listi. To je siguran znak i sigurna budućnost i naše koalicije i naše partije. Ali naravno posjetit ću da je najveći kvalitet ove liste upravo njen nosilac, prvi čovjek koalicije Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić. Svojim radom u protekle 4 godine, najprej kao predsjednik Republičke vlade, a nakon toga i kao šef srpske diplomatije za državu Srbiju, za srpski narod učinio je zaista mnogo. Trebalo bi nam zaista puno vremena da se nabrajamo šta je sve to urađeno u proteklih 4 godine, ali sam siguran da građani Srbije, birači Srbije su to dobro zapamtili i da će ovoga puta još većem broju dati podršku, dati svoj glas našoj izbornoj poslaničkoj koaliciji Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma. Siguran sam da će Srbija ne samo prepoznati rezultate i uspjehe u prethodnom radu, nego će, nadam se, a mislim da deli vaše mišljenje, prepoznati vrlo brzo da je naš predsjednik i najozbiljniji kandidat za predsjednika Republike Srbije. Naravno, veoma kratko o našim lokalnim političkim, pre svega neprilikama. Mislim da smo predstavnici Socijalističke partije Srbije, kako u skupštinskom, tako i u delu izvršne vlasti, i tamo gde god smo dobili poverenje naših građana, da imamo odgovornost za funkcionisanje lokalne samouprave, javnih komunalnih preduzeća, ustanova, opravdali poverenje koje smo dobili od naših sugrađana. Radili smo zaista stručno, odgovorno, pošteno i ovoga puta se zaista nadamo da će nam naši sugrađani Čačani dati još veće poverenje, a to za nas naravno predstavlja još veću obavezu
u budućem vršenju gradske vlasti. Ono što je najvažnije, to su svi prepoznali, mi smo najstabilniji faktor u gradskoj vlasti ovdje u Čačku, a u pojedinim trenucima, moram da kažem, i uslov opstanka gradske vlasti. Naša odbornička lista pod nazivom Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija i Demokratska stranka Srbije, ne po našem mišljenju, nego jednostavno po mišljenju mnogobrojnih naših sugrađana, je najkvalitetnija, najbolje. To je definitivno postala i činjenica. Neću da sve pričam ko je na toj listi, ali je bitno da to prepoznaju i svi naši sugrađani i svi naši građani. Nije lako u Čačku, ali se sa ovakvom kvalitetnom listom uz podršku naših rukovodstva sigurno ćemo napraviti dobar rezultat. Dragi prijatelji, ja vas pozivam i molim da svi izađemo 24. aprila na glasanje, izađemo na izbor. Da svoje poverenje i svoj glas damo pre svega našoj poslaničkoj listi Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, pod rednim brojem 3. Također, jer to je glas za dobrobit Srbije. Također, na odborničkim, lokalnim izborima, da svoj glas date našoj odborničkoj listi Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Demokratska stranka Srbije, pod rednim brojem 7. Poštovani prijatelji, samo hrabro, samo pametno, do pobede. Pozdravne reči uputit će poverenik Jedinstvene Srbije u Čačku, Vladimir Šolić. Dame i gospodo, poštovani prijatelji, želim da vas pozdravim i da vam kažem da mi je izuzetna čast i zadovoljstvo da govorim na ovom skupu gde smo se svi okupili da pozdravimo pobedničku koaliciju Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija na čelu sa Ivicom Dačićem i Draganom Markovićem Palmom. Dragi prijatelji, u subotu smo svi videli kako treba da izgleda jedan veličanstveni skup. I tako je izgledao jer se ova koalicija razlikuje od drugih koalicija. Iz razloga što mi vodimo primenjenu politiku. Lider naše koalicije, na prvom mestu gospodin Ivica Dačić, čovek koji je otvorio vrata Srbiji i na istoku i na zapadu, i čovek koji je rado viđen gost u svakoj svetskoj predstavnici. Da nije bilo koalicije Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, ne bi bilo ni jednog stranog investitora u Srbiji. Naša koalicija ima rezultate iza sebe i da 2008. godine nije bila formirana proevropska vlada zahvaljujući našoj koaliciji Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, zemlja bi bila vraćena sigurno 10 godina nazad i ne bi bilo ni firmi ni stranih investitora u našoj zemlji. Sa druge strane, predsjednik Jedinstvene Srbije, gospodin Dragan Marković Palma, pokazao je kako jedna lokalna samouprava treba da izgleda. Čovek iza koga stoje samo dela. U Jagodini će biti otvoreno 12 novih fabrika, koje će zapošljavati preko 3.500 ljudi. Ovo je želja za sve opštine u Srbiji. Želimo da pelcer koji se zove Jagodina prenesemo i u Čačak, i u sve opštine Moravičkog okruga, i u celu Srbiji. I neću biti skroman, nego ću reći da Srbija ima sreću što ima Ivicu Dačića i Dragana Markovića Palmu. Neću mnogo da tužim, ali kada je reč o Čačku, isto tako kao što sam siguran da je najbolje rešenje za Srbiju koalicija Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, tako sam siguran da je najbolje rešenje za Čačak ova koalicija.
I na kraju ću samo da vam kažem da Srbiju koju smo voljeli najviše na svetu, mi smo nasledili od naših očeva i naših dedova, mi smo je pozajmili od naše djece. I to moramo da imamo i da vodimo računa u svakom trenutku. I zato, kada izađete na izbore 24. aprila, najbolje rešenje za Srbiju je broj 3, za Čačak broj 7, koalicija Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija. I siguran sam da će toga lično dovoditi veliko poverenje naših građana. Hvala vam puno, do pobjede. Pozdravimo predsjednika Partije Zelene Srbije, gospodina Ivana Karića. Dobar dan, uvijek je lepo biti u Čačku i razmišljajući kako da započnem ovaj govor, to je uvijek na početku najteže. Obraćam vam se i sa drugarice i drugovi, i sa dame i gospodo, i sa građani i građanke, i sa braćom i sestre. Nalazimo se u gradu koji je po mnogo čemu važan i u srpskoj istoriji i ja se nadam da će biti veoma važan i u srpskoj budućnosti. Ono što je za nas ključno da vam prenosim pozdrave svih zelenih iz cele Srbije i danas u oči uprte u Čačak očekujemo da iz Čačka se nastavi ova pozitivna energija koja je krenula. Ono što je za zelene Srbije posebno važno jeste suverenitet nad vodom, zemljištem i energijom. Bez te tri stvari jedna država u budućnosti neće biti suverena. Mere štednje za zelene nisu odgovor na krizu. Zelena i cirkularna ekonomija, a o tome je govorio i predsjednik Ivica Dačić, mogu otvoriti 100.000 radnih mesta u naredne 4 godine. To je ono što nas očekuje, to je ono na čemu ćemo raditi. Zbog toga očekujemo da podržite koaliciju pod rednim brojem 3, Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma. Mi ne želimo genetski modifikovane organizme, nego proizvodnju hrane koja će po kvalitetu biti primamljiva i za tržište Evropske unije, ali i za tržište Rusije. Mi hoćemo budinku, jabuku i mi hoćemo šljivu, satanku, rožnu. Nećemo sterilne sorte koju nam podmetaju velike kompanije. U doba sveopšteg patriotizma zelenima se čini da je vrhunska i da je najvažnija ljubav prema državi i da se ona ogleda u tome što su naša deca zdrava, naši gradovi i reke nezagađeni, zemlja uzorana i posejana, a danas Srbija nije skroz takva. Kanali čisti i uređeni, znam da nisu ni svi kanali u Čačku baš najbolje uređeni. Đubre mora biti reciklirano, vetar i sunce moraju biti prevedeni u struju, a Šumadinka i Šumadinac moraju biti zdravi, zadovoljni i nasmejani. Mi čakvu Srbiju i Šumadiju sanjamo. Zbog toga, posle izbora, ćemo takvu Šumadiju i napraviti. Molim vas, vrlo često nas pitaju, Zelene Srbije vrlo često pitaju otkud to Jedinstvena Srbija i Socijalistička partija Srbije. Prost je odgovor. Prvi zeleni grad u Srbiji je Jagodina. Dragan Marković Palma je napravio zeleni grad dovodeći nove investitore. Ne može da dođe niko u Jagodinu i da otvori fabriku, a da uništi Srbiju i da uništi ili da zagati Jagodinu. Zbog toga smo mi sa Draganom Markovićem Palmom. Zašto smo sa Ivicom Dačićem? Pa zbog toga što ideal socijalne pravde još uvek nije dostignut. Zbog toga što i dalje sanjamo 8-časovno radno vreme za koje su se naši dedovi i pradedovi i prababe i babe izborele pre 150 godina. O tome mi sanjamo i hoćemo socijalno pravednu i odgovornu Srbiju. Srbiju u kojoj svako ima pravo da se besplatno školuje, svako ima pravo da se besplatno leči. I hoćemo ono u što se mi razumemo, ekološku i zelenu Srbiju. Za nas zelene Brdo, Ljubić i Tanasko Rajić jesu inspiracija, ali naša obaveza je da budemo zagledani u budućnost i da tu budućnost zajedno
zajedno gradimo. 24. aprila svi za koaliciju pod rednim brojem 4 u Srbiji, Socijalistička partija Srbije, Ivica Dačić, Jedinstvena Srbija 3. Izvinjavam se, od 7 sam oduzeo 3 zato što sam hteo da pomenem i redni broj 7. Prema tome, Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, pod rednim brojem 3. I drago mi je što vidim moje prijatelje iz parlamenta ovde, vrlo lepo smo sarađivali. Drago mi je što je koalicija pod rednim brojem 7 za Čačak proširena i vidimo se posle izbora do pobjede. Slušamo Mariju Krasavčić i izvođenje Kamo daleko. Predsjednik Komunističke partije Srbije, Joško Broz. Poštovani
poštovani drugovi i drugarice, drago mi je što sam pred punom salom i to bez autobusa. Drugima trebaju autobusi da bilo tako. Prije puta što rade sve snage ujedinile. Nemojte nasedati tamo lažne levice, lažne socijaliste, lažne penzionere. Oni su se pokazali i vidjet ćemo šta se da pokaže. Mi smo ti koji hoćemo da nešto vratimo iz onog pravog vremena. Nisam ja tu da zastupam komunizam. Mi smo onda trebali još 20-30 godina da bi ušli u komunizam, danas nam treba 200 ili 300 godina. Ali smo zato tu da objasnimo mladima kako smo mi nekada živjeli, kako smo to postigli, a ja u tome imam iskustva, sam odrastao pored čoveka koji je stvorio novite državu i sve što je obećao od 45. nadalje ispunio. Podigli smo fabriku. Hranili pola sveta, bili najbezbednija zemlja na svetu, 4. vojna sila u svetu, penzioneri koji su onu zemlju podigli, nažalost, danas moraju da spašavaju monetarni sistem nove države. I opet na njima sve. Dajmo malo da mladi dođu na neku svoju normalu, da možemo da im pružimo sve, da ne odlazimo u inostranstvo. Lagat će vas svi ovi koji vam obećavaju med i mleko. Med i mleko ne može u Srbiji da proteče dok god ne budu svi zaposleni i dok ne budu živeli onako kako smo mi nekada živeli, da penzioneri žive. Da penzioneri žive od svog minulog rada, da se školuju deca, sva jednako, besplatno. Onda su mogli svi da se školuju, odakle god su bili. A danas, ovdje bi bili samo deca tajkuna koji mogu da se školuju, ostala deca ne mogu zato što nemaju pare. Da se leče isto tako. Mogu samo deca tajkuna koji imaju pare. Dobro ćemo to da trpimo više. Obećavaju nam sve moguće. Nemojte. Razmislite malo koliko je godina prošlo, 2300 obećanja su bila. Besplatno školstvo, besplatno zdravstvo, jaka država. Nemoj da brinete, bit će nam bolje, šta nam je bolje, vratili smo se u 1930. godinu. Mjesto da smo sve pouke povukli iz onog vremena, a zato smo tu da to pokažemo kako se to radi. Mi ne obećavamo mnogo, ali ono što obećamo, to je ispunimo. Prvi, evo, Dragan Marković Palma, sve što je obećao ispunio. Ivica Dačić, sve što je ispunio, obećao. Takvim ljudima treba dati poverenje, ali to su deca iz našeg sistema. Ivica Dačić je najškolovaniji političar u ovoj zemlji. Pa tako treba da bude predsjednik države, a ne neko ko je došao pre godinu dana, presvukao se 2-3 puta u toku ovih izbornih koalicija i sada vodi neke važne resore u ovoj državi. Mi imamo ljude koji mogu to da vodi. Imamo sve što treba ovoj zemlji da bi mogli, ali to zavisi od vas. Ne zavisi od nas. Ovo nisu izbori za nas, nego za vašu budućnost. Svako od vas treba da glasa za svoju budućnost. I da zna da sve to kako bude glasao će biti njemu. Nemojte nasedati, još jedan put ponavljam. Mi smo ti koji ćemo se truditi da ispunimo sve ovo što smo rekli, a ispunit ćemo samo u tom slučaju ako nam date punu podršku. I zato pozdravljam se jedan put. Prenesite to svima i do pobede. Živjeli! Raduje činjenica da je u redovima Socijalističke partije Srbije sve više mladih ljudi. Među odborničkim kandidatima je student Aleksandar Žuljić. Poštovane drugarice i drugovi, dragi prijatelji, u borbi za ostvarivanje levičarskih
ideja, Socijalistička partija Srbije je jedino i pravo mesto za to. Pozivam vas da razgovaramo, da se družimo i da stvaramo zajedno. Omladinu Srbije, omladinu Moravičkog okruga, omladinu Čačka, ujedinimo se pod crvenom zastavom i ostajmo ovde, jer sunce tuđeg neba neće nas grejati kao što ovo greje. Hvala. Na ovoj je Srbija sredila kome je poželjena ove naslučice. Evo još jedna tradicionalna pesma, nadam se da se sjećali da se znaš li odakle si, sine, pogledaj planine sive, Nagradno je još jednu pauzu. Molim kandidate na poslaničkoj listi broj 3 sa područja Moravičkog okruga da izađu na binu.